bahostinzemo hano turi mu gihe n'ubundi muri Kongo hari intambara hirya no hino ariko n'ubundi reka tugaruke muri Kongo ko nico gihugu cacu kandi abanyamurenge basuhukiye hano kimpunzi zahunze intambara muri kariya karere bimeze gute benefice ari kuja guhakana ivyo uri kuvuga tubwire mundibuga n'ibingibi iyi ntambara ni y'umunyamurenge iri muri Kongo hari yani iwacu kandi tugomba kujayo gutura ndetse no gufatikanya n'abandi kwashakira amahoro. Abantu benshi bataje muri Kongo nyine iyi ntambara imaze gufata Noro na Side usanga abantu bibaza ngo se ngo kuki bagiye ntibashika cyangwa kuki bagiye ntibashika muri Kongo subiza ico kibazo. Nuko kenshi abenshi bagiye bagenda bagiye ngo iwacu abanyamurenge bazamumva hari iwacu mu Minembwe Kongo kuki abanyamurenge batimva ko Kinshasa ari yabo twenyine gusa ni twenyine gusa tuzirwana kugeza babonye ko bishoboka babonye ko turimo turengana baturengana cyama ubona kiriya gihugu nubwo coboneka byoroshe kugira ngo umubembe umupfurero nundi azoturane n'umunyamurenge babana nta kibazo kirimo ivyo bintu birashoboka mu baturage kubikora gutyo birashoboka ariko biragoye niyo nzira ubunyine barimo bafashe kugira ngo barebe ko baca biriya bibazo byose byabaye kuva kera amacakubiri yatubizwamo kuva kera niyo atufite ingaruka n'ubunyine. Ikintu kijanye n'ubutabazi bihagaze gute abantu bahagaze gute ko mwebwe mudatabara mukiri hano cyangwa mutatashe twebwe ngirango bava mu sindagenda nawe turagenda kandi nawe uri uri muri uwo mubare yego bashinja abacayamani yuko iyo mishinga bazabaza bakayikubira amafaranga avuye ahantu akaba yabo izo bintu bavugaho nibyo. Hari umufurero wageze njya ku misozi ya za Uvira arimo amanuka aja Uvira arangiza Bujumbura hatse amatara yamavuga mu gifurero ngo Kongo yoshi ngo Bujumbura bo bambere kuyasa amatara mbese Bujumbura nayo muri Kongo mbese umujyi bari bazi ukomeye muri Kongo abanyamurenge n'abafurero baruguriye hose iriya bari bazi ko ari Bujumbura. Yes ako ngasa abanyamurenge gusa ako niko keza ahubwo badukurikiye bumva ko bagomba kwirwanaho cyangwa se bagomba gufatanya n'uwo mwana kwirwanaho yiga bameze gute imiryango ingana gute abana bangana gute hamaze gukorwa iki. Yego imiryango dufite ni myinshi imiryango y'abana bana ni tekeza ko ari imiryango 140 hanyuma irimo abana barenga 247 abo bana bose bariga harimo abiga segonderi harimo abiga primaire ariko abenshi ni primaire segonderi ntibarenga nka 30 abantu bari kwa Nairobi twose ni Kenya mu nshingano z'uyu mugabo ni Kenya yose nshema mukura ayo mafaranga yo kwishurira abo bantu hehe amafaranga tuyakura mu bantu mu banyamurenge kuko n'abana babo kandi nibo biga kandi nibo bagomba kwishurirwa nibo twaganirije kuko yarabivuze tubabwira ikibazo cy'aba bana baracyumva barakora kandi turabashimira pe 150 kuko twatangiriye hano mu cya kabiri umwana twamuhaye amadolari 100 uyu mwaka ushaka kwishura umwana muri uno mwaka umwe yatanga amadolari 100 twamushura kino gihembwe turimo na kira kindi tugiye kujamo usubiyemo iki kintu kireba ndi kino kintu kireba umuntu wese rero izi nizo mbaraga zacu zero iyo ushaka wote mu gihe mutavajya ubwange nyamurenge si mutaza gakura baga mutavu bano bana nibo bacu nibo banyamurenge bejo bivuze ngo n'umuntu wakagara utari twirwaneho nawe yumvishe ko yo kwishurira umwana nta kibazo rwose bo batabara mu ifaranga hano abantu bavuga base baragiye baratabaye abana nabanyina barasigara bo batanga ifaranga abantu hanze abantu muza mu complaining Imana yarabahaye imigisha mugende mureke
A world of stories. nguhaye ikaze we ufunguye iyi video ukaba uje kuri Afrimedia Live. Turakwiyegereje cyane, tukuramukije aho uherereye, abaherereye muri Afrika, muri Amerika, mu Burayi, Oceani, umugabane w'isi uherereyeho, by'umwihariko abari muri Kenya mu gihugu duherereyemo, East Africa, igihugu cyari cyose muri ibi ngibi bivuga ururimi bavuga cyangwa se bumva ururimi tuvuga. Turabaramukije cyane kandi tubifurije amahoro. Abari ruguru mu Minembwe, Indondo yose, ahantu muherereye turabaramukije. Uyu munsi duhostinze cyangwa se turi kumwe n'abanyapolitiki, abagabo baba muri politike. Turaza kuba tuvugana ibintu byinshi cyane. Ndabona basetse, ntimubyemera ko muri bivana na politike washatse kuvuga. Turaganira ibintu byinshi, ibibazo mwibaza, n'abayobozi bayoboye abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye muri Kenya, by'umwihariko murabaza abantu batuye muri Kenya, cyane cyane rero abatuye Kasarani, Mwiki, Kasarani na Gidurayi. Ahangaha n'abayobozi banyu tugiye kuba turi kumwe. Nziko mufite ibibazo byinshi, ariko uyu munsi barabidusubiriza hano, ntaco basohoka batatubwiye. Turabakiriye cyane hano. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kaduheraho wivuga ubundi tuganira. Nitwa Patrick Rezima Nkunguyinka, ndi umuyobozi w'akarere ka Mwiki, none nkongera nkaba umunyamabanga muri Siberika Nairobi. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Gategeko Eric, tuye Gidurayi, ndi umuyobozi wa mituwalite y'abanyamurenge muri Kenya. Yego. Timumva ko ari abanyapolitike bari bahakaye. Nuko kubera iki abantu iyo babise abanyapolitike baza banga iryo zina? Dushatse kuvuga iwacu bagazubwira umwana ufite politike. Ufite politike ni nk'umwana ufite nk'amahimba, niko baza bazumva. Ariko ubundi politike mu definition yayo ni uburyo bwo kuyobora ikintu runaka. Yego, kandi muri byo uko ushaka. Oya, ni ukuvuga ngo n'abanyapolitike, kubera ko politike abantu bayizi nk'aho ari ikintu kibi. Niyo ubwiye umuntu ngo ukora ikintu ngo nje sinza nja mu za politike, kandi politike ni imiyoborere, ahantu hose hafatwa amadecision, hakurikizwa amategeko, yewe no mu nzu no muri famille buri hari politike yaho, gusa nuko hatarimo governance nk'iya guverinema, ariko naho politike y'imiyoborere y'urugo hari abadesida ibyo ahantu hose hahuriye abantu bangahe deja politike ibiri. No mu rusengero. No mu rusengero ufite politike yarwo cyane. Abo bafite nyinshi. Ariko rero aba turi kumwe n'abantu b'abanyapolitike bari mu mategeko cyangwa se muri society, niho bitandukaniye n'abo bandi, kandi ngira ngo inzego za politike nyine zihera kubayoboye abantu. Yego. Siko nubwo muyoboye impunzi muri Nairobi, ariko kera ni groupe z'abantu nini cyangwa se zagutse. Turahuza kugaba. Turahuza ibikorwa b'impunzi z'abanyamurenge. Bya politike ubitwaye muri kera muri sector y'igihugu niki. Mbaze ikibazo, iyo umuntu afunzwe uje wa Mwiki, uje kumufunguza nindi? Kumufunguza tacabwana nawe wogenda nukuja kuganira n'abategetsi ba hano kugira ngo adufungurire umuntu, nuko binginga sima afite uburenganzira bwo kubagira gute ko bategeka. Niko bimeze. Agenda nk'umuyobozi uhagarariye baba. Yego. Ariko politiki washaka kubirozamo siko bimeze. Oya, imwe mu mfite aho mu biroza ubushize jewe navuze politiki y'imiyoborere y'abaturage cyangwa se abatuye Mwiki, abatuye Nairobi, abatuye Kasarani n'ibindi. Yego. Siko Eka German ariko yego. Ndabaramukije cyane kandi ndabakiriye muri Afrimedia Live. Urakoze cyane. Ahangaha rero impamvu mvuze ntangiranye n'iryo nuko hari ibintu byinshi bijanye n'abaturage tugomba kumenya,
ni na mpamvu mvuga ngo n'abanyapolitike kubera ko hari abanyapolitike b'inzego za leta ariko nabashinzwe bashira ibintu mu nshingano inzego runaka ibikorwa runaka bahuza bikorwa runaka bene ibyo ngibyo kandi ntekereza ko n'ubundi muba mubikora kuko nimba mumenye ko umuntu yaramutse warwaye mukamukurikira n'ibindi muratubwira izo mushinzwe kugira ngo tubashe kubisobanukirwa cyane tubashe kubyumva kuko hari n'abatazi icyo chairman akora ku muntu wibaza icyo kibazo akavuga ngo se chairman uko hari abataraje gutora chairman n'umunsi umwe usendeje kumutora ngo agire gute ku muntu ucibaza gutyo mwamubwira iki ku muntu ukikibaza ku nshingano za chairman tekereza kuko uwo muntu sinzi ko yaba ari muri kino gihugu kuko hari inshingano nyinshi dukora ibikorwa byinshi tuba duhagarariye bya community ahantu hose hari abantu byanga byakunda agomba kuba ubuyobozi kandi bwa buyobozi budiringa na bya bibazo b'abaturage bafite nk'ibyo wari uvuze byo gufungwa kw'abantu ibibazo byo kugwara abantu baragwara bagafashanya mu buryo bumwe n'ubundi mu buryo bw'ibikorwa byose bisanzwe bisaba kuko abantu begerana babifatikanyamo nibyo wa muyobozi n'ubundi aba adiringa nabyo muri twa turere tuba dutuyemo rero afite inshingano nyinshi sinzi ko izi saha twabwira buri wese ngo dukora iki n'iki tubivemo ariko ntekereza ko bose babizi cyane dufite umwanya ukora iki icyo nasobanura kuri icyo kintu kuko wavuze inshingano zibiri ukora icyambere uri chairman ukaba n'umunyamabanga yes Africa Nairobi mpere kuda chairman mu karere ntuyemo ubundi ngende umuhuza bikorwa by'ibintu byose abanyamurenge gukora hano Nairobi cyambere iyo hari ikintu umuntu wese ashaka gukora hari mu karere abanza kukinyuzamo ari umushinga ari leta ari itangazo utanga ari umuntu wundi mushasha ushaka kubona abo bantu muri ako karere mbese mbere yuko ababona abinyuzamo kugira ngo mbahe amakuru baze kuboneka mbese ndi umuhuza bikorwa ngiye muhuza abanyamurenge n'ababakeneye muri make cya kabiri ni ibintu bya solidarity ibintu byacu n'imibanire yacu y'abanyamurenge ubu ufite ikibazo turacyoriyanta ushaka kumubwira kino kibazo ufite gikorwa gutya ucaha kugira ngo gikemure ikibazo cyawe mbese amakuru yibanze uyafite wese ayacisha muri twebwe uyakeneye ayashaka muri twebwe nguko aho ni uruhande rwa chairman naho bya Africa Nairobi ni coordination y'uburere bwose utuye Nairobi dufite 12 rero ubwo nibwo dukoordina ibikorwa byabo twabihuriza hamwe hanyuma bikaba igikorwa kimwe cya Africa Nairobi cya community y'abanyamurenge bari Nairobi yego kuvuze ngo iyo yaba UN yaba imishinga yaba umuntu wese ukeneye abantu leta bandi ubwo wewe umuhuza bikorwa cyangwa se chairman w'abandi ba chairman ubwo ukora iki chairman Africa Nairobi ikora iki gitandukanye na Muiki icikora no kuvuga ngo yakubwiye ibyo mu karere akubwira n'ibya Nairobi kugira ngo ibihuza abanyamurenge bose muri Kenya ibikorwa byose bihuza abanyamurenge no kuvuga ngo nibyo ino coordination ikora nibyo ikordone byose ikabihuriza hamwe bikabasha gukoreka neza umuntu abatunyuriramo kugira ngo twumve nk'igihe abanyamurenge bose bari mu turere uretse UN na leta bakenerera ibyo bikorwa bindi bibahuza nibimeze gute ni byinshi cyane urugero ikorwa cyo kubona umutegetsi abategetsi ba hano na Nairobi dushaka gukora nk'igikorwa cy'abanyagatumba cyadukora ntago dukonserita gusa umuntu umwe wo muri ka karere kiberamo dukonserita n'abategetsi bareba Nairobi aho ngaho rero ntabwo haja kureba wa muchairman haja kureba ubayoboye Nairobi mbese dukorodona
igikorwa gihuza abanyamurenge bose ba Nairobi. Abuzumvise urwo ni urugero nk'urwa igikorwa cyo mu kwezi k'umunani. yes igikorwa cyo mu kwezi k'umunani. Iyo kirangiye ikintu ushaka kubwira leta ya kino gihugu nk'impunzi cyangwa ushaka kubwira UN nk'impunzi ziba muri kino gihugu hakora cyber national. Iyo ari ikintu ushaka kubwira chief wahajya mutuye hakora cyber kayo mu karere. Ngira ngo aho ngaho wenda hari igihe kigera mu gakenera leta ya Kenya cyane rwose cyane tuhatuye se turabaturage ba Kenya atari ukuvuga ngo mukeneye ahantu mutuye uvuga mukeneye leta iri ya hejuru national rwose turayikenera. Byagenze gute haba habaye ikihe kibazo gituma mukenera iyo hejuru mugerayo hakora iyo chairman uhagarariye abandi? Ni byinshi naraza kubivuga neza ariko ibiduhuza na leta ya Kenya uko ariho dutuye cyane turayikenera cyane nko kubyangombwa cyangwa byacu dufite ntabwo tubariza cyangwa cyacu dufite ntabwo tukibariza hano tukibaza leta ni igitanga tugifatira kwa chief tubihabwa na leta ya Kenya cyangwa na UN ibicishije muri UN. Yes UN ibicisha muri leta muri RAS ya Department of Refugee Affairs niyo igira gute iyo irani leta bura ntabwo yari UN iyo kira ni leta twangaje na leta dukoze kira na leta abyumvise turimo dukorana na kakare uvuga mufasha abaturage kubona ibyangombwa. Mu minsi ishize hari ikintu cyaciyeho cy'ibyangombwa by'impunzi bitarimo bikora gufungura amaline n'ubu ngubu birahari. Kibyo ngibyo rero ibyo twandika inzandiko tubasaba leta yo ibikosora byabaye n'ubu birahari ntibirarangira ariko ni mistake yabaye kandi izakosoka. Rero ntituzandikira chief tuzandika direct iriya mu nzego za leta kugira ngo babire biravyangombwa birimo bisohoka birimo mbere zafungura bank bigafungura amasimu card bigafungura ahantu hose ushaka gukora ariko ubu nyine tibyarimo bikora. Rero iyo mistake kugira ngo bayikosore nuko babona alert yacu ira muri leta kugira ngo tubabwire ko mwaduhaye ubu nyine ntiyabikora gutya nuko bakabikosora kadoze ibintu byangombwa. Uvuga ngo ku muntu dukurikiye ubu nyine ufite icyangombwa kitari muri systeme kitabarura M-Pesa kitaje muri M-Pesa kidakora iki abahamagare oya amakuru twarayatanze ategereza kizakosoka nigikosoka mwese muzamenya ko amakuru yose amakuru yagezeyo kandi giza gute yabishugurikirwa twe ntacyo twokora kandi bitanze imbere kugira ngo bagire gutabikosora. Uvuga ngo icyo ashatse kuvuga na musegonde kuri icyo hari igihe nk'ibyo bibazo iyo byabaye turabivuga abaturage barabivuga namwe mukabigenzura then mukabitanga mu nzego za leta. Hari ibica mu nzego za leta direct hari n'ibyo dushobora gucisha muri UN bikagera muri leta bikabasha gukosoka. Rero si twe tubikora ariko kandi tubasha kubaha umurongo no kubisabisha. Rero n'umuturage arashobora kuguhamagara uyu munsi ukamwereka inzira nziza yacamo kugira ngo abashe kubona ubufasha yifuza. Ndabizi ko mu bantu muyoboye hari abantu bakora hari abantu batabara bagenda abandi basigaye ari nabyo nabonye ubushize mwatangiye initiative yo kuvuga ngo twirwaneho muri education mutube nk'abadusobanurira mutubwire iyi gahunda yo kwigisha abana ihagaze gute? Ibisuvuye kuvuga ni ibibazo n'ubundi twagiye duhura nabyo by'intambara ugasanga abana benshi bagiye babura ababyeyi babo ababyeyi babo n'ubundi bari muri biriya bihe byo kurwanira ababyeyi hari mu ntambara muri Congo. So hano duturanye n'iyo miryango myinshi yabo ugasanga bakunze kugira ibibazo by'ubuzima. Nibwo hatekerejwe igikorwa cyo kuvuga ngo turebe ukuntu bano bana bakuwe ku mashuri basubizwa ku mashuri. Kiratangizwa nicyo cyiswe twirwanaho muri education. Yego. Iyi initiative yaje gute yo kuvuga ngo twirwanaho muri education? Iyi inspiration iryo zina zaje gute? Mwabitoye gute yo kuvuga ngo twirwanaho muri education nubwo hari twirwanaho mu ntambara aho abantu bari education yajemo gute?
ese umunyamurenge ntabayeho mu kwigwanaho gusa ibihe turimo ni ibihe byo kwigwanaho turi mu bihe byo kwigwanaho so icyo twadukora cyose ukuvuga ngo nimba umwana yarabuze ababyeyi bakagombye kuba bamwitaho bamwishurira amashuri tugomba kureba uburyo two kwigwanaho kugira ngo wa mwana abashe kwiga nibwo byaje mu bihe nk'ibi ngibi tubasha gutekereza icyo kintu nk'ubuyobozi bwa kominote dushakisha uburyo abana basubira ku mashuri yego cyane hari cyo wunganiraho yitwirwa no muri education uko bihagaze uko bimeze ube nkudusobanuriraho cyane yabisobanuye kugira ngo tubyumve kuko hari umuntu icyo ushaka kubaza n'izina babonye ibyo bintu hari n'utarabibona wumvisha ubu nyine mbajije twirwa no muri education niki kugira ngo abashe kuzumva neza no kubitahura nimba hari n'icyo bimurebaho nawe yego ukuntu byaje twirwane muri education nuko yabisobanuye n'abana b'ababyeyi batari hano bamwe babwiwe ruguru zira ntambara bazi uko bameze tanze mpore hanyuma n'abandi bakiriyo ariko basize ingo zabo hano bafite abana hano bari ku ishuri barimo biga hanyuma nk'abayobozi ba kominote icyo kibazo twahuye nacyo ababyeyi basanga bakubwira ko abana batarimo biga bicaye mu rugo babuze ukuntu bishyura amashuri kubera nyine yasigara umubyeyi umwe kugira ngo ashugurikire abone icyo abana barya abone icyo abishyurira inzu abone icyo abishyurira amashuri abone ubushobozi bwose bushobora kubatunga bikagorana ati abana banje bavuye ku ishuri narabicaje bigeze aho ngaho tubona bibaye ikibazo gifite kara grave kiremereye dushaka tuyikoraho turabitekereza turavuga ngo ahubwo twakiganira abandi banyamurenge ko ari abana beza nta kibazo bafite kandi n'abana n'abanyamurenge n'abana n'ababo ni generation yacu ifite izakora muri cya gihugu cyacu cyangwa se n'ahandi hose baba bari tekereza ko twagira projet cyangwa se igitekerezo kugira ngo n'abantu basubize ku ishuri magara abanyamurenge tubagisha inama abo twavuganye bose bavuze ko igitekerezo ari nyamibwa ari cyiza tubishyira mu bikorwa duhamagara abantu tubabwira icyo twatekereje tubasaba ubufasha baragisapotinga kugeza ubu nyine turabona bifite icyizere ni ukuvuga ngo urebye mufite imiryango ingana gute mufite abana bangana gute bakeneye ubufasha hakenewe iki umuntu udukurikiye wumva kwirwanaho wumva ko agomba kwirwanaho wese ntikirwaneho habe n'abatari bo bose ni hari n'abatari n'abanyamurenge yes ako gafa abanyamurenge gusa ako niko keza ahubwo badukurikiye bumva ko bagomba kwirwanaho cyangwa se bagomba gufatanya n'uwo mwana kwirwanaho yiga bameze gute imiryango ingana gute abana bangana gute hamaze gukorwa iki yego imiryango dufite ni myinshi imiryango y'abana bana ni tekeza ko ari imiryango 140 hanyuma irimo abana barenga 247 abo bana bose bariga harimo abiga segonderi harimo abiga primaire ariko abenshi ni primaire segonderi ntibarenga nka 30 abandi bana bose biga primaire amashuri ya hano harimo biga mu du privé harimo biga no muri twa leta ariko abo bana bose twabasubije ku ishuri kugira ngo tume tugwane no gushakisha twabishurira abo bana bose basuye mu mashuri nabari Nairobi cyangwa ni mu turere muyoboye mu turere twose twa Nairobi twose ni Kenya mu nshingano z'uyu mugabo ni Kenya yose nshema mukura ayo mafaranga yo kwishurira abo bantu hehe amafaranga tuyakura mu bantu mu banyamurenge kuko n'abana babo kandi nibo biga kandi nibo bagomba kwishurirwa nibo twaganirije nk'uko yari abivuze tubabwira ikibazo cy'aba bana baracyumva barakora kandi turabashimira pe barakoze cyane iki gihembwe cyose tumaze kwishurira abana batari bake maze kwishurira abana batari bake nk'uko yari abikubwiye abana ni benshi kandi igitekerezo cyaje vuba aha aho abana benshi bari batangiye gukurwa ku mashuri kubera impamvu z'ubushobozi
mu gihe twakiganirije abantu ari abari hano muri Kenya ndetse n'abari hanze ya Kenya baracyumvise cyane baracyakira kuko n'ubundi basanzwe bakora ku bumwe bw'abanyamurenge babasha kugisapotinga tugenda twishurira abana presque uturere twose dutuyemo abanyamurenge hano duhereremo iyo miryango twageze ku bigo byose twishurira abana muri iki gihembwe turimo cya kabiri ntekereza ko twishurira abana abo tutabashe kwishurira kubera impamvu z'ubushobozi bwari buke twagiye tubishingira ku bigo kugira ngo batakomeza kubirukana. Yego, ni ukuvuga ngo muri abo bana mumaze kwishurira bangana gute? Hari abakibura minervare se cyangwa icyo kibazo cyararangiye? Initiative ingana gute? Ni iki gihembwe gusa irakomeje? Bamuduha umuco neza. Mu bana abana tumaze kwishurira bagera ku bana 147. Urumva aracyabura abandi bana twishingiye bagera ku 100. Kandi bagenda biyongera. Kandi ni iki gihembwe twabishuriye. Urumva oya ntabwo ari umwaka wose. Kubera kuko ubushobozi bwari buke butangana nuko abana bangana byabaye ngombwa kuko tugenda twishurira abana bake n'abajya tutishuriye tukagira ku bigo tubasha kuganira n'abarimu babo kugira ngo batabasha kubirukana. Haracyakenewe ubushobozi bwinshi, haracyakenewe amafaranga menshi kugira ngo twishure kino gihembwe cyose ndetse n'ikindi gihembwe cya gatatu. Kandi birakomeje, tuzakomeza n'ubundi dufatikanya n'iyo miryango. Ni gahunda ikomeza itari y'uyu mwaka, itari y'iki gihembwe, mbese izakomeza nyine uko kwirwanaho kurakomeje cyangwa kugira ngo abo bana ntibirukanwe uyu mwaka hari ubundi buryo? Ikindi gikorwa gikomeje nk'uko bisobanuye twishura kino gihembwe igice cy'abana bari yavuze, ariko turakomeje kubashakira ubushobozi duciye ku muntu uwo ari we wese wumva ijwi, yafata umwana, yafata babiri, yafata batatu, yabavuganira agafata 20 n'ababazi baziranye n'abakoreshaje y'abantu bafite ku isi, yavugana n'abanyamurenge cyangwa se n'abatari abanyamurenge, yavugana n'abazungu n'abirabura ahantu hose ari. Mbese turakomeje bano bana baziga byanga byakunda kuko nyine yayiva no kwibana muri education biraze no munsi turakomeje kandi baziga tuvuga ngo ni cy'umwaka ubu dufite amafaranga tumatwishura kino gihembwe tuzarangiza wenda kino cyumba cyangwa se ibindi biri imbere bibiri kandi dushaka gihembwe cya gatatu. Apati y'aba bana banyi nabo babaho gute? Aba bana nyuma yo kwiga barya gute? Biragoye ariko kandi babayeho kimwe nuko n'abandi babayeho, barapagasa, barakora ababyeyi barapagasa kimwe nuko abandi babyeyi bagenda bapagasa. Ni muri ubwo buryo babayeho kimwe nuko n'abandi babayeho. Yego, ku muntu wumvise ibi ngibi akumva nawe hari yo fatanya yo kwirwanaho muri education, yokora gute? Yokora iki? Yosabwa iki? Ku muntu dukurikiye ubyumva cyangwa se wumvisha ico gitekereza kumva nawe hari ico yokora, we yokora ati cyangwa se muramusaba iki? Muha mwanya kugira ngo mugire ico mubabwiye badukurikiye abangaba. Nta banyamurenge ni batwirwaneho, navuze ko twirwaneho si abanyamurenge gusa, hari n'abatari bo nabo birwanaho cyane rwose. Umuntu wese ushaka kwirwanaho muri buno byo twatwirwanaho bifite inzira bicamo, ifite nuko bikorwa. Yatuvugisha hanyuma tukamuriyanta ukuntu bikorwa. Yaba ari hano muri Kenya wese yatugeraho, cyangwa se akagera ku muyobozi wese w'akarere atuyemo, aba yatatubonye akamubwira ati jewe nashaka kwishurira abana babiri cyangwa se umwe muri program ya twirwaneho, cyangwa se nashaka kwishurira igihembwe kimwe, nashaka kwishurira n'usi igihembwe ayo yose yabona. Uri hanze ya Kenya dufite contact yatuvugishirizaho
tukamworera tukumva yageza ubwo bushobozi bwo kugira yafata umwana umwe yafata babiri yafata batatu n'ubushobozi bwo kunubungana cyangwa yabakorera ubuvugizi bwose twamuheza contact umwana umwe nangahe twafasha kuri minimum makeya umwana wishura make amafaranga yishura kuri no bihembo bibiri byari bisigaye hejuru twatanga bino bihembo za cya kabiri yari amadolari 100 kuri no bihembo bibiri byari bisigaye igihembo cya kabiri ni cya gatatu ariko umwana wenda dufasha kuri yabaye nyine ku mwaka na dolari 150 ariko kuri 150 ariko twatangiriye hano mu cya kabiri umwana twamuhaye amadolari 100 uyu mwaka ushaka kwishura umwana muri uno mwaka umwe yatanga amadolari 100 twamushura kino gihembwe turimo na kira kindi tugiye kujamo usubiyemo iki kintu kireba ndi kino kintu kireba umuntu wese ufite umutima wo kwirwanaho kugira ngo abe yakora support ntoya cyangwa se nini kuri bano bana bari bicaye mu rugo batahabiga rero izi nizo mbaraga zacu z'ejo iyo ushaka gute mu gihe mutavajya ubwo ni umurengesi utaza gakura baga umutavu bano bana nibo bacu nibo banyamurenge bejo bivuze ngo n'umuntu w'akagara utari twirwaneho nawe yumvishe ko yokwishurira umwana nta kibazo rwose kuko umwana n'umunyamurenge si icamo siko nta camo dufite ahangaha ngira ngo nabivuga uyu ni umwana wo kwiga yes w'umunyamurenge wese ufite ubushobozi akumva yakwishura umwana umwe cyangwa se babiri bose n'umuntu w'akagara nawe yumve ko bimureba kuri YouTube niho turi nta kandi tuzi kuko ariho turi ubwo nyine nini yego iyo initiative numva atari mbi ndifuza nimba mwotanga nimero kugira ngo umuntu ushatse kubavugisha hari abantu bazakora batarinze kuvuga batarinze kwandika bakohereza ifaranga yo supportinga gute cyane cyane abantu bari muri Amerika mukurikiye Free Media mushigikira abana bige niba ko hazoza kejo niyo generation yejo babwire bariya bawe nabo bose n'abacu badukurikiye kandi barabizi ko bagomba gushigikira abana ngo bige nimba bacu baje ku masomo nabo bandi tibirukana ndumva rero mwotanga nimero kugira ngo nimero yo gusobanuza ushaka kumenya ko ukuntu kimeze ni 079 za kabiri 3 06 80 isubiremo 079 abari hanze y'igihugu no guteranya 254 79 222 06 80 iyo ni nimero ushaka gusobanuza igikorwa n'ukuntu wabagira ariko ushaka gusobanuza ushaka kohereza ifaranga gusa ni 0723 iyo niyo nimero ya comptable wakira amafaranga ushaka gutohereza ifaranga ukamubwira ngo umuhereza ifaranga zo kwishurira umwana cyangwa batanu uzohereza kuri 072 0723 88 28 06 iyo ni M-Pesa yoherezwaho ubwo bufasha bwo kwishurira abo bana abantu bo hanze bazashiramo n'amazina yego tuvuga n'amazina za kuri M-Pesa kuko hari umuntu ugiye gukanda akanyenyeri agahita yohereza atiriwe nakande tujyane naje muri application ya Wave naje muri Wave cyangwa se Limitri cyangwa zindi za Cash App subiramo nimero n'amazina nimero no guteranya 2 5 4 7 23 8 0 amazina ni Patrick Nkumbuyinka nuko uwo muntu rero we warugiye gukanda ukarekeshwa nuko izina ratarishizeho ibyo ngiryo uze kuryandika ushigikira abana bangahe cyangwa umwe abantu bo hanze tunabashimira abantu bo hanze baza bakora ariko bakana complaining abantu muza mu complaining Imana yarabahaye imigisha mugende mureke aba bantu bari hano benshi Nairobi nabonye yaritabiriye muri ibi bikorwa muri fundraising nabonye ubushize abantu bo hanze buya barusha aba Nairobi gukora
ariko nabo hanze barakoze sinzi ko uri kuri iriya gurupe ya twirwaneho muri education barakoze cyane kandi turabashimiye ariko n'aba Nairobi barakoze birenze mu gikorwa Nairobi iracari imbere bo batabara mu ifaranga hano abantu bavuga base baragiye baratabaye abana nabanyina barasigara bo batanga ifaranga abantu hanze umuntu wa Nairobi utanga amafaranga 1000 je mufata nk'umuntu watanze $100 ajya muri Amerika kubera ko cya 1000 cyo muri Amerika yaje ajya muri Amerika yarikoreye umunsi umwe 1000 cya hano yarikoreye nawe iminsi nk'itatu cyangwa rero mbese igitambo cy'igihumbi cyo muri Kenya n'ijana rya hariya je mbona bingana bagira imisanzu y'amadolari 25 cyangwa 40 ariko za complaininga cyane oya bazaba za complaininga ni kimwe n'abahano hari abantu bose batanga $200 mashingi 200 akamba bagira imituku 5 bavuga yaravuze ngo azabava nabashi bari mu nzu je siko mbivuze ariko rwose twumugaye umuntu ukora kirirwa akora iminsi 3-4 ukwezi kugashira bagashiraho list kamanuka neza kamayika ntazi najya rihari cyangwa se jyahaba ikaba rifite umutuku imbere yabyo apati y'ivyo ni bihe bibazo abanyamurenge bagira hano muri Kenya ibibazo ivyo ntibabibura bagira ibibazo byinshi bitandukanye kandi abantu bangana kuri anti wavuga ngo se ni ibihe bibazo bafite nk'ibyo bizangombwa icyambere turi impunzi simbajije ibiri personnel mbajije nk'ibibazo rusange abantu bahura nabyo mukunda guhura nabyo nka challenges muri ubwo buyobozi bwanyu hariyo nk'ibibazo cyane bakunze guhura nabyo abaturage benshi akabamo ibibazo byo gufungwa hakabamo ibibazo kandi cyane iyo usanga abenshi bakunze gufungwa suko wenda hari ibindi byaha bakoze yani hari n'igihe usanga hari n'inzego za leta zitazi ngo ibi byangombwa byacu ni ibihe ugasanga hari abafunzwe muri ubwo buryo mukadiringa nabo mubabwira ibicyangombwa icyo ari cyo icy'impunzi zigomba kuba zifite mubibasobanurira cyane ko benshi bataba babizi tibaba babisobanukiwe ariko kenshi ukunze gusanga hari abafunzwe bagiye bagira ibibazo cyane byo gufungwa kubera impamvu z'ibyangombwa yego ndikubaza ibi ngibi kubera ko muzukuri abantu benshi ntibabihugukiye ntibabizi by'umwihariko iyo uganiriye n'umuntu arakubwira ati njewe Kenya yarancanze uko yubakitse simbizi sinzi ngo nobariza hehe uretse na chief wacu sinzi aho atuye sinzi aho aba sinzi n'ibiro bye sinzi ko mu ibyo bibazo mutaza muhura nabyo none aba bantu mubafasha gute muri izo kese nk'iyo zigenze gutyo aba bantu ntibateragiye bakaba ahantu nyine batazi y'ubuyobozi bo batari uko batabushaka cyangwa se begera ubuyobozi gute kugira ngo bakorane n'abandi icyo nakongera kuri kino kintu Chairman yaravuze nuko kino gihugu giteye imbere kandi cyane bano bashinzwe umutekano hano iwacu hano muri Kenya hari igihe batazabazi nuko tutubahana hari igihe ntibaze bakongomani kuba bahano benshi ketse ba wundi nyine ukorera muri quartier bituyemo abakongomani benshi ariko abandi bamwe ntibatuze iyo anamusaba cyangombwa ukamwakira gipapuro bazadohereza hariya kuri DRS hari igihe yikanga ibazi ko cyangombwa ari ID ari passport iyo rero ukimuhaye bimutera kukireba cyane iyo akirebye bakaba nabarye iyo akibona igipapuro ntanyugwe agashaka kugeza imbere kubera utinya prison utinya gufungwa utinya kurara mu ntuze umugozi ukaba mu solista cyane kugira ngo muvugane atarakugeza yakugeza ube wamuha akantu kugira ngo akurekure ibyo bikunze kubaho cyangwa bano bacu bafite ibyangombwa urabona ko bamwe bafite ibyangombwa zefira muri zira nkambi ariko nanone bazi ko turi hano nubwo bafite uzahari ariko leta yo yabiduhaye izi ko tutagiye turi hano ntacyo gutwara rero niyo mpamvu dukunda guhura n'ibyo bibazo benshi ntibaba bazi ibyangombwa byacu ariko umupolisi wa hano Kasarani wa Kayole wa Gidurayi akubajije cyangwa mukomeza kira cyangombwa ibo barakizi baza turabanyamurenge kandi tubiraza tubifite hanga iyo rero uri kure ahandi hantu atari hano turabanyamurenge za Kiyambu Ifiyongiyo n'ahandi hose mu ntara
niyo bakunze kugira ibibazo zo gufungwa bazira ibyangombwa. Ariko umuntu uri hano Nairobi iyo afunzwe azira icyangombwa nta kandi makosa yakoze, iyo bageze kuri polisi cyangwa iyo bakibonye n'umuyobozi ahageze akamusobanurira icyangombwa afite baramurekura. Yego. Aha, ibyo ngibyo ku muntu ufite icyangombwa kigakuma woherejwe mu nkamba akaba gituye Nairobi afashwa gute? Ku muntu ufite icyangombwa kigakuma kandi afite abantu be Nairobi, atuye hano, abana n'abana se, abana n'abavandimwe, ariko ufite ibyangombwa bya hariya, akenshi ibiriya byangombwa ntacyo bikora hano muri Nairobi. Iwe abaho gute, afashwa gute? Kamwe ba chairman mubikoraho iki? icyo twasobanuye nuko kenshi dukunze kuba orienté aho bagomba kunyura naho bagomba gusabisha ubufasha kugira ngo babashe wenda nimba ari kumuhindurira akabana n'abavandimwe biwe, turaba orienté. Hari ama office hano, hari rase nikunze kubikoramo ya res, hari ya apayi, bagenda ugatanga ikibazo cyawe bakacyumva cyangwa se ntibacyumve. Iyo babashe kucyumva batanze impamvu zifatika zisobanutse zituma utaja mu nkambi baraguhindurira. Rero bumva impamvu watanze nanone zidafatika nibwo n'ubundi batabasha kuguhindurira, ariko birashoboka kuba afite abavandimwe ndetse n'abafite andi izindi mpamvu zigaragara zatuma babasha kuguhindurira. Yego. Reka tumuvinga ubwo ngubwo byanze bikunze ufite ibyo bibazo n'ubundi aba bagabo barahari baraza gutanga amanimero ariko batanayatanze, muza aho batuye mu turere mutuyemo nako utuyemo batarimo badakoreramo, harimo abandi ba chairman, ariko abatari aho n'ubundi uyu muyobozi n'uw'aba chairman bose. Ubwo chairman wawe nimbaza gutenguha uzamuhamagare bo guhamagara nta kibazo rwose, nta kibazo, ariko nzi ko batazabatenguha. Ariko abitse bose baturere kwacu barakora kandi bakora neza cyane. Chairman turabize aho bari bafasha abaturage babaha amakuru ku gihe kandi bakaha amakuru ari accuracy. Hanyuma ubwo nari ntanze umurongo ku muntu ufite ikibazo arashobora kubabaza, arashobora kubavugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Hanyuma se kukijanye n'ibindi bibazo cyangwa se indi imishinga y'iterambere, hano haba imishinga myinshi ifasha impunzi. Ikintu bashinja abachairman yuko iyo mishinga bazabaza bakayikubira amafaranga avuye ahantu akaba yabo, izo bintu bavugaho nibyo bakayikubira gute? Amafaranga avuye mu mishinga kuko aca kuri chairman, ico gihe chairman agahita asa naho ari we wabigumanye, nimba ari opportunity runaka agashiramwe abantu biwe, izo bintu nibyo chairman. Harayo wari wumva wewe kuva imyaka umaze hano, harayo wari wumva cya kuri chairman amafaranga? Amakuru niyo mpaye mbaza niyo numvise. Imishinga hano iri independent yatubwiye ko yaba imishinga yaba leta yaba ikintu cyose gikeneye abanyamurenge kimucaho gica kuri chairman, cyo mucaho kugira ngo babashe kubona abantu, ariko so kumucaho ngo abiwe abiwe nabahe abatarabiwe nabahe, ngira ngo abaturage bose nabiwe. Iyo abatanze n'ubundi imishinga ikorana n'aba baturage, ntabwo ikorana na chairman. Baca muri chairman kugira ngo babashe kugera akorana nabo bahawe hafi. Nibabonye opportunity Gabi hariya hari akantu genda chairman genda Gabi reka nkwereke imishinga hano irikoresha iri independent, ndetse n'imishinga yose ya UN hano usanga ishobora kuba ifite na data imwe, ariko si ihitamwe ifasha. Reka tugende ndacyari kugufasha nkubwiriza gusobanura icyo wasabye. Hanyuma izihamagara dukeneye abantu runaka bafite izi critères zimeze kuno. Njyewe icyo nshinzwe ryatangazo bampaye kujya rimeze nza ndifata harishira ku rubuga ruhuriyeho y'abanyamurenge za mpunzi tuyoboye. Hanyuma wa muntu wumva afite ziriya critères basabye haba hari adresse yaho bazahurira cyangwa se nimero bazatelefona cyangwa se email bazandikira, niba ari akazi bashaka, niba ubufasha bashaka gutanga, ya message bampaye kirazira kuyihindura, itanga aho kundi ari imeze. Iyo iri mu rurimi rutumvikana tuvuye nk'icyongereza, gerageza kuyihindura jewe nkayishira mu kirimi
abaturage bose bumva hayitanga kwa kundi hanyuma rero ibyo ubufasha washatse kuvuga ino mishinga ukuntu izifasha abantu izi gukoresha interview ikumva ni ubufasha ubumerita ikumva kutarafasha n'ubwo bufasha bundi turagera mu gukoreshwa interview uwagiye gukora niwe tuvuga wahiswemo kugira ngo nabisobanukiye yewe kize sinange nabagiye sinange nabitabye nyabona uko akundi nareteruye ba bantu bonyine baragenda bazaba qualified bageze iriya bashaka ndisizanahawe sizanagena jewe no muri yanabo usinje ndatangaza gusa Chema hari amakuru avuga ko abachairman hano mu mihana hari utumino usanga twitiriwe chairman ugasanga ngo zabimina by'agategeko ngo bimina ngo za Patrick izo ntabihaba ya barashobora kubyita ko kimwe nuko ntuzumva bene wacu ko bavuga ngo ikanisa rya runaka hari igihe uhagararira ikintu sibyo shatse gufasha abaturage kugira ngo babashe kwiteza imbere bihuze bakora ibintu by'ibimina baje mu mishinga ibashe kubafasha rimwe na rimwe cya kintu bakakikwitirira ariko ntabari cyabo ni ikintu cyabo wabashe kubafasha kugira ngo babashe gusayidika bagere muri ira mishinga wenda hari uburyo ira mishinga ifasha ibimina kwiteza imbere muri bene ubwo buryo iyo bikoze gutyo rimwe na rimwe barabikwitirira bakavuga ngo amafaranga ibyo bimina bihabwa ntaza abageraho nimba bavuze ngo ikimina kizahabwa amafaranga runaka bagejeje aya ntibayabona hagomeza kuguma amarya yabo basevinze ariko oya imishinga ntabwo ari ukwikora imishinga nimba ifasha ikimina ikorana n'aba baturage bose hari abo yihera amafaranga ku giti cyabo hari igihe izana support igasapotinga cya kimina muri rusange sinzi ukuntu amafaranga yaca ku ruhande ari amafaranga ntibishoboka ni ukuvuga ngo amafaranga araza nimba mufite ikimina bakayabaha mwese baba mambure ba cya kimina bose bakayabasha kuyabenefisi ari kuja guhakana ivyo uri kuvuga tubwire mundi bagana ibingibi ukuntu bimeze no kwabivuze no reka ndiye kubihakane gutyo ikimina ni kugikora ikimina muri huza mwamara kwihuza mugasevinga mwamara kugira saving ifatika runaka mukayipresenta mu mishinga kugira imishinga ibateza imbere ibongereho amafaranga bene nguko hanyuma ikeneye kuba iyo mishinga ishaka kubafasha kuba amafaranga muzagabana atari yanjira mu cyakimina bakwandika uguti peso bagusaba cyangwa cyawe ugafunguza konti bakayaguheza wewe direct batashije mu kimina iyo bashaka kwatisha mu kimina basaba konti y'ikimina bizangoza ikimina bakayashiraho direct y'amafaranga barayani kandi ikindi cyongeyeho yani kuyagararira gusa va mu kimina ngo cyagategeko ikimina cyankiriho ikimina cyande barabose ubuzima bafite ibimina no kugihagararira comptable abahari amafaranga muzamufungura konte ihuriyeho n'abantu barenga batanu ku buryo umuntu umwe atobikuza amafaranga mbese amafaranga abikuzwa yumvikanyeho cyagiye gukora kugira ngo babe transparent habe umuco mu mafaranga ukuntu asohoka n'ukuntu yinjira nuko bikora. Bakoze cyane ibyo byari ibibazo bijanye n'ubuhunzi abaturage cyangwa se abakora mu bimina n'ibindi ariko reka tuve kuri iyo point twinjire mu bindi n'ubundi aba bagabo basa naho bafiteho amakuru cyangwa se barushijeho muri society bahostinzemo hano turi mu gihe n'ubundi muri Kongo hari intambara hirya no hino ariko n'ubundi reka tugaruke muri Kongo ko nico gihugu cacu kandi abanyamurenge basuhukiye hano nk'impunzi zahunze intambara muri kariya karere bimeze gute nkaba twapudetinga nk'abantu bari imbere bafite amakuru zenda bihagaze gute muri Kongo ubu nyine kiriya kibazo mukibona gute? Makuru ntekereza ko twese tuza tuyasangira aca ku mbuga dufite abavandimwe hariya ntekereza ko nta munyamurenge bwo kwira atamenya amakuru ko iwacu habyutse n'ubu haracyari intambara n'ejo bundi mwumvise intambara biri iwacu za Rugezi n'ahandi zirakomeje hari intambara baracyari mu bihe by'intambara bigoye biruhije tugizemo igihe kirekire rero nta yandi makuru arenzayo nuko hakiri intambara hirya no hino mu gihugu. Yego Shema kiriya kibazo cyo muri Kongo mubona cyo kimuka gute?
ku bitekerezo hano gusangira ibitekerezo byacu nta kibazo. ukemuka cyo kemuka abantu batuje wese ahaye undi agaciro kiwe. Umukongomani yubashe mugenzi we akamenya ko ari umwene gihugu akamuha umutekano. Ni numva rero cyo cyakemuka. Yego warugikomeje wambajije ikibazo kimwe ntigusubije mu ijambo rimwe. Nuko umukongomani uwo ari we wese uri mu gihugu cyacu n'uri hanze ya Kongo yakwemera umukongomani wese akamuha umutekano akamuha agaciro ke, ikaba zero discrimination. Ibyo bintu birashoboka mu baturage kubikora gutyo? Birashoboka ariko biragoye. Niyo nzira ubu nyine barimo bafashe kugira ngo barebe ko baca biriya bibazo byose byabaye kuva kera. Amacakubiri yatubizwamo kuva kera niyo atufite ingaruka n'ubu nyine. Icyo nicyo ariko ntekereza ko cyane abaturage buriya bitwara uko abategetsi cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu buhagaze. Leta ya Kongo yabigizemo uruhare birashoboka, ariko mu gihe itabigizemo uruhare buriya n'ubundi abaturage niyo mpamvu usanga babasubiranamo bicana bica bamwe ubwoko bumwe bwangazwa. Bene ibyo nuko leta itarabigiramo ubushake bwo kugira ngo ibashe gukemura kiriya kibazo mu buryo bw'abaturage bose muri rusange babashe kubana mu busabane, umukongomani wese ahabwa agaciro kimwe n'abandi bakongomani. Tubivuze ubu nyine nabonye hari perezida wa South Africa yagiye muri Amerika, noneho Trump amuplayingira video imushinja ko bari gukora genocide muri South Africa y'abazungu abahinza abafama, ndetse bagenda bagarura n'amavideo ya Julius Malema agaragaza uburyo mbese abazungu bokipsa ubutaka bwabo bagomba kubirukana bagira gute ibintu nk'ibyo. Bisa naho Amerika izentervenamo kuba bababwira ko nimba bakeneye Amerika ibaho ubuhunzi bave muri South Africa. Amerika kutitinjira mu kibazo cyacu cya Kongo naho ihamagaze perezida nk'uko nguko. Bivuze neza cyane. Bavuze ngo Amerika irimo yavugira abazungu bari muri South Africa nuko ari bene wabo, nuko babona basangiye uruhu, basangiye amaraso, basangiye ibisekuruza wenda kuvuga gutyo. Ni kimwe n'iwacu muri Kongo. Biriya bintu ubona muri Kongo bagomba gushinja u Rwanda, bashinja Museveni, bashinja yuko avugira abatutsi barengana muri Kongo. Ni kimwe n'ibiriya nyine. Nubwo Kagame atokwinjira hariya ariko avuze gusa ngo nibabarenganure. Kuriya kera yatuvugiye. Uriya mugabo Trump yavuze ejo bundi arabo yemereye tuzwa yabona ko yahagaritse impunzi kuja muri Amerika n'ubu byacyari mu nkiko ntibirasobanuka, ariko baravuze ngo abantu priority bagomba kugenda mbere niba ari ya muri South Africa. Niko bavuze gushize araho nabisomye. No kubera iye mpamvu, kubera iki bo priority, no kubera ko bafite imbabazi, so kubera ko bafite inyungu zinshi, ariko bafite imbabazi kubera ko ari bene wabo bafasanga ibintu byinshi ntashaka kubona barengana. Rero natwe rero kugira ngo tuzarenganurwe n'abene wacu n'abatubona n'abagira gute n'ababona akarengane kacu kuko dusangiye amaraso n'ibiki byose. Bisobanuye bivuze ngo nta muzungu dutegereje ko hari icyo dufasha, ni twenyine gusa. Ni twenyine gusa tuzirwanaho kugeza babonye ko bishoboka, babonye ko turimo turengana baturenganura. Cyama ubona kiriya gihugu nubwo coboneka byoroshe kugira ngo umubembe umupfurero n'undi azoturane n'umunyamurenge babana nta kibazo kirimo? Birashoboka cyane, birashoboka kandi n'ubundi twari dusanzwe tubana cyane. Iyo nakubwiye ngo leta ibigizemo uruhare ibyiyumvisemo ikumva kuko yabanisha abantu bose neza mu mahoro, birashoboka cyane. Buri abaturage bitwara uko leta yabo yitwaye
niyo mpamvu usanga abantu basubiranamo amoko ababembe bumva kuko batobana n'abanyamurenge abapfurere batobana n'abanyamurenge bagomba kubirukwana ku butaka bwabo bene ibyo nuko leta arizo ibiba mu baturage ariko umunsi leta yabihagurukira bari abantu bobana twobana neza tukabana mu mahoro kandi bigashoboka ubwo ngo politiki hari ubunyine urebye Kongo igenda isubira inyuma kuruta uko yahoze kuko Kongo urebye mbere habaga kugiye cya Mobutu habaga CPGL u Rwanda n'u Burundi na Kongo abantu bagenda nk'uko baza muri East Africa ariko bigeraho bisa naho bigenda bikendera bishira hari East Africa Kongo yirimo kandi ubu nyine ni nkaho champion hari cyangwa se iyi agenda ya Afrika yunze ubumwe mbese ya African Union yigera muri 2063 nuko Afrika igomba kuba nta mipaka abantu bagenda bisanzuye none turebye Kongo ihora ishinja u Rwanda bafitanye ibibazo n'ahandi kandi urebye politike ni yuko umunyafurika agomba kugenda umunyamurenge wese umunyafurika iyo bavuze iki kibazo kije umunyamurenge ntaba ari umunyafurika ni umunyafurika umunyafurika kimwe n'abandi kandi n'umukongomani yego impamvu ntimwifate kuko turi kuganira kandi ngira ngo mutange ibitekerezo hari uburyo urubyiruko rwacu cyangwa twe dusa n'abikura mu kintu kireba Afrika twese nta buryo basa n'abikumirira muri Kongo cyangwa se iwabo mu gace kabo nkaho Kongo yose itabareba cyangwa se Afrika itabareba cyambere nje mpamvu nabivuga Afrika iratureba rwose ariko buriya ujya kureba ibyo handi iwanyu byatunganye iwacu ni igihugu cyamunzwe n'intambara duherutse amahoro mu gihe cya Mobutu icyo gihe Kongo iheruka izina mpuzamahanga ubwo yari yubashwe muri Afrika n'ubu bose wizungurutse bari abana ba Kongo niko navuga nubwo yari taratera imbere cyane ariko nanone yari ifite izina mu ruhando mpuzamahanga umuntu wavuga imbere yari itembere ko Kinshasa yari imbere y'imijyi myinshi ya Afrika rwose yari ifite izina kubera ko yari ifite perezida kandi perezida yaragerageje kurinda abaturage bose ntuze uburenganzira bungana abari intambara nta ntambara zaga muri Kongo hafashe imyaka 30 usibye intambara ya Pierre Murere ariko nayafashe igihe gitoya kandi ntiyabageze muri Kongo hose ariko umuturage wese yari afite freedom hanyuma intambara zimaze abantu basimbuye Mobutu nibo bazanye cyane basuye kugarura ibintu by'amoko muri Kongo kandi buri amoko niyo yazana intambara zidashira iyo mufite ikindi kintu mufakita amoko murakirwanira iminsi mike igashira ko amoko gari utadashira iba turwanya ngo umunyamurenge cyumvikaneho ubushize turahura ariko kuko tutarangiye ntaretse ko umunyamurenge ejo kandi vukejo baraba abagabo rero bamaze kugira bazanye ibintu byo gushaka gutwirukana muri kiriya gihugu niyo intambara zabaye zishe rero impamvu umunyamurenge adashaka kuvuga ngo bagiye muri Afrika asimbukiye muri Africa Union nuko wiwe akiyaha ku muriro niyamara gutuza niyamara gutekana basabana gutekereza ibya iyi ntambara ni umunyamurenge yiri muri Kongo ntambara ni umukongomani ariko cyane umuntu w'umuhigo nyine n'umututsi muri umukongomani umututsi uri muri Kongo abanyamurenge harimo abanyamasisi harimo abahema n'abandi ariko urebye nka agenda AFC ivuga ubu ngubu ivuga ko ishaka gukuraho ubutegetsi bubi bwa Kinshasa ubutegetsi bubi bwa Kinshasa nabo bantu cyane bwibanzeho kurangiza no kubirukana kubarandura burundu muri kiriya gihugu niyo mpamvu batagetinga cyane ubutegetsi bwa Kinshasa kuko barabivuga no mu magambo yego nari nsanuzanye miki cya Afrika kugira ngo
duse nk'abakuyeho akantu kubara abanyamurenge bavuga ngo abanyamurenge bagasa n'abakiri mu kanogo nyine kahariye iwabo kandi Kongo ari nini. Iyo bavuze ngo iwacu abanyamurenge bazamumva hari iwacu mu Minembwe. Kongo kuki abanyamurenge batimva ko Kinshasa ari yabo? impamvu niyo nakubwiye. Twebwe Kongo ni igihugu kinini kandi pe kandi dukura n'abadata n'abasukuruza. Uziko bari bazi Bujumbura cyane kuruta Kinshasa. Hari umufurero wageze ijya ku misozi ya za Uvira arimo amanuka aja Uvira arangiza Bujumbura hatsa amatara. Yamavuga mu gifurero ngo Kongo yoshi ngo Bujumbura bo bambere kuyasa amatara. Mbese Bujumbura nari muri Kongo. Mbese umujyi bari bazi ukomeye muri Kongo, abanyamurenge n'abafurero baruguriye hose iriya bari bazi ko ari Bujumbura. Mbese iriya ni kure iwacu cyane, ni ibirometero n'amasaha atandukanye. Ibirometero 2000 ni yego ni kure iriya ntituhazi. Iyo tujya kuvuga ngo iwacu twibanda cyane hari iwacu muri Sud Kivu, uwagiye cyane akagera muri Noro, uwagiye cyane akazarenga gukeza Manyema harahijya, ariko yaho handi kure tubazi. Kandi cyane cyongeyeho iriya hose nta mutekano mukeya, umutekano wa Musa Breste ya Kongo umutekano muke. Ndebye abantu benshi bataje muri Kongo nyine iyi ntambara FC maze gufata Noro na Side, usanga abantu bibaza ngo kuki bagiye ntibashika. Cyama kuki bagiye ntibashika muri Kongo. Ico kibazo nuko kenshi abenshi bagiye bagenda bagiye ku isambu cyane aho umuntu yavukiye, aho yakuriye. Usanga n'abana benshi biwacu bakuriye hari mu Minembwe, mu Bibogobogo, mu Rurambo. Ugasanga Kongo nkuko yarabivuze tuyizi, abenshi tibayizi cyane. Tuyiyumvamo ariko kutayimenya cyane, yumva ko umwana wavukiye mu Minembwe akavukira hari mu Rurambo, yumva kuko hariya cyane kandi nawe urabyumva hari yavukiye niho iwabo. Ariko si ukutiyumvamo Kongo muri rusange. Umva ko yabanza kuja hariya ku isambu agashakisha ukuntu abavyeyi batura, abavandimwe batura hariya, then akabona gukomeza. Yego niko gushikana ngo washatse. Navuze ko kurisha ihera mu rugo iwacu niho hasenyutse, kandi tujya gusenya, tujya kuba bana barimo bataho nyine arimo ataha neza, afite target yo kubaka yanzu yabo yasenye usajye wa yanzu Mayimayi Wazalendo, bano bantuze bose batwitse byataje kubaka amabati. Yego umwana ava hano afite intention yo kugenda gusana ibyabo byagize gute byasenyutse. Rero iyo agiye akabona agarukiye ahandi atari iwabo, agarukiye nko mu Rurambo, iwabo ari mu Minembwe ijya mu Marango, azabona ko atashitse neza ngo agende kuri ya ntego. Ariko hose ni iwacu. Kongo yose aho twabona turi hose ni iwacu. Ikikurusa nuko yambutse ku mpaka w'ibindi bihugu ageze ku butaka bwa Kongo, aba yageze iwabo. Umuntu washitse Igoma bakabona atashitse ntarashika. Yarashitse cyane ari iwabo, yarashitse ari muri Kongo, ari iwabo. Abantu benshi urebye muri comment biza kutwandikira nimba barashitse cyangwa batarashika, kukubona ngo se ngo runaka ko yagiye ngo akaba atarashitse. Ariko nene nakibajije haruguru nsa nubajije ngo Kongo ntibayiyumvamo nkaho ari iyabo, cangwe ugasanga abantu bibumbiye muri kariya gace gatoya nkaho nyine ariko arabisobanuye yuko nguje kwirishera ku rugo ni kuri yanzu. Ikintu kijanye n'ubutabazi bihagaze gute, abantu bahagaze gute ko mwebwe mudatabara mukiri hano cyangwa mutatashe? Twebwe ngira ngo turi kumwe nawe ariko turacyataha kandi abantu bose ntibatahira umunsi umwe. Kimwe nuko tutahungiye umunsi umwe, ariko abantu bazagenda bataha basubira hariya ni iwacu, kandi tugomba kujayo gutura ndetse no gufatikanya n'abandi kwashakira amahoro. Chema, ubutabazi buhagaze gute ubu nyine, ibintu bimeze bite? Bankutuha overview bukeya.
ku by'ubutabazi kuri intambara iri hariya, intambara bavuze ngo niyo abakongomani ariko nitwireba mu kuyitabaramo cyangwa se kuja gufasha abahari byo bimeze biti? Ubutabazi bumeze neza ko abasore, abakobwa n'abahungu, abagabo n'abagore ko barataha abenshi cyane ko baratabara. Nubwo hava mu sindagenda nawe turagenda kandi nawe uri muri uwo mubare yego rwose bivuga ko bimeze neza nubwo umubare utaragenda ushimishije. Kurya twaje dutandukanye naje imbere yawe nawe uraza uno mugabo araza abantu bose bagenda haza umwe niko tuzotaha. Ngira ngo iki ni igikorwa kiri collectif abantu bakagombye kucumva bose bakagenda atari kurya baje umwe ahunze ukwe ahubwo bakagenda noneho kugira ngo bahane imbaraga. N'ubundi niko bimeze ase wewe siko wonye bimeze ubushize twabonye hano kwa baye nkagenda nyine mu bari bajya bose bazi umunsi garukaho kuri Nairobi ngo ihagaze neza cyangwa se Kenya barya bagiye wa munsi bose tibaziye umunsi umwe. Rero ntabwo bihagaze nabi cyane kandi turanakomeje tushaka tugenda. Yego ku muntu utafite amakuru cyangwa se utazi aho uru rugamba rugeze nkamwe abari imbere buke nubwo mutaririya kure ariko byibuze mufite amakuru aruta ayundi udukurikiye utazi ngo ni ruhe na ruhe ngo AFC ngo twirwaneho ngo M23 hari uri mu rujijo ngo akagara ngo bimeze gute, ibyo bintu murabitandukanyiriza gute umuturage usanzwe umunyamurenge? Abaye umunyapolitike uri umunyapolitike? Abaye umunyapolitike nakumvise ndokire umunyamakuru mudusobanurire mutandukanyirize abaturage batazi ibyo cyangwa se batabyita mu magambo muki tubisobanure nka gute? Mu magambo nyine uko bisobanuye uko bimeze amabrigation AFC. Ntekereza ko kuza gusobanura ibyo ntabwo turi abanyapolitike kandi dukora muri AFC turi hano nk'abayobozi b'abanyamurenge ariko kandi dukurikirana ibibera hari iwacu buri umunsi ku munsi. AFC tuzi kuko ari ihuriro rya M23 twigwaneho n'abandi bose bahaba guanira ku burenganzira bwabo hano ko bari kurwanira cyane abo bitwa barengana abatutsi n'abandi n'abakongomani bose muri rusange. Rero nicyo gisobanuro cyonyine kiri hariya cya AFC gisobanura mbese ihuriro mbese navuga ko amashaka yose ahuriye muri AFC. Yego impamvu nari mbibajije nuko hari umuntu utabizi cyangwa se ubyumva ntasobanukirwe ngo araje aha cyangwa araje aha, bajije abayobozi kugira ngo bamusobanurire ngo bimeze bite cyangwa se akora gute bigende bite. Icyo nabivuga aho ngaho turi abanyamurenge turi kuvuga ibi ngibi tunabakongomani mu gihe harimo by'umwihariko mu banyamurenge ayo macakubiri y'akagara ngo niyo mbaye nshaka kurusha tumuce ku ruhande mu bisobanure. Yego turi abanyamurenge kandi ikindi cyongeyeho turi abakongomani. Ikindi cya gatatu nuko dukeneye umutekano muri kiriya gihugu, dukeneye amahoro muri kiriya gihugu kandi amahoro ku munyamurenge gusa, amahoro ku mukongomani uwo ari we wese. Kandi umunyamurenge ari muri abo mu hagomba kugira uruhare mu gushakira amahoro kiriya gihugu, gufata inkoni ya mbere mu gushakira amahoro kiriya gihugu. Tumaze iminsi umukongomani arengana myinshi cyane, myinshi ishobora kuba irenze imyaka 30 irenga. Nta bikorwa remezo biri hariya, nta matara, nta mihanda, nta kintu na kimwe leta yiyangaje kugira ngo ifashe umuturage. Isa n'etaye umuturage ku ruhande. Igeze naho noneho irimo mwica ishaka no kumwangaza n'uwo hari wese kuri murandura, noneho ibona ukuntu ikora ibikorwa byayo bisanzwe zakora ibyo kurya umutungo w'abaturage no kugira gute. Hanyuma rero AFC M23 natwirwaneho iyo ni ihuriro
byahagurutse kugira ngo rivuge umuturage wese uri hariya rigwane uburenganzira bw'umuturage uri hariya iwacu kandi byanga byakunda babona ko hari icyo bamaze kugeraho mbere hari hose umuturage yageza hanyura arengana kuva Bunagana kugera iwacu Tanzania yari ihari ariko ubu nyine ngira ngo irahari umuturage yuva neza Bunagana akamagenda neza ari hasi pana ku ndege akagenda neza n'amaguru nubwo badafite imodoka n'amaguru akagenda yara ku muturage akarinda aho iwacu neza mu Rugezi nta muntu uramukoraho kandi si umunyamurenge gusa mvuze umuturage ari umushi ari umubembe ari umunande ari umuki bara bose uzi hariya mbese ahantu hose hakontorwa na AFC M23 na twigwaneho umutekano bunyine urahari niko nakubwira kandi si hari aho nyine gusa barakomeje imihanda babonye imihanda barimo bakora ubunyine batangaje imihanda ibiri barimo gukora hariya nabonye ejo icyegeranyo cyakozwe n'umukongomani cyaransekere cyane ngo bari barashizeho umuhanda uva niba ari noro simbazi cyane bari kuvuga amazina ngo uzakorwa mu myaka 7 ufite ibirometero niba ari bingahe bakazaba barayuko boza bakora metero 2 ku munsi AFC metero 2 ku munsi yari ingenga y'ibihe ya leta wari umuhanda mbese bakora imyaka 7 yari projet kandi batarawutangira wari ukiri muri projet gusa basanze wanditse muri biro za guverinora hariya kandi nyine wari baranawutangaje ku mateleviziyo ko bagiye kuwutangira hanyuma AFC umuhanda yatangaje ejo bundi ni projet y'amezi 5 kandi ku munsi izo zikora kilometero kimwe ni igice ngira ngo kilometero 200 I think simzibuka neza imibare sinoyihuza ariko mbese projet ya AFC yakubuze inshuro 35 ya leta kandi batarafata leta bakiri itsinda gusa cyashaka kwiyegeranya riri kwishakisha dafite budget dafite inkunga z'amahanga dafite ahantu na hamwe yo kwigira none utekereza ngo bafashe bayoboye bagize inuze management y'igihugu icyo bakora cyabakingana buke kira gihugu ikintu cyabuze ni ibikorwa remezo bya leta kandi kongira kize Kongo yose yobeshaho Afrika yose nta kibazo ifite Kongo irakize hakeneye abayobozi rero bameze nk'abari abagabo bakora ibikorwa remezo bari mu ntambara ubu nyine mu ntambara bari niho bazabiba bakarya bagakira ariko iyo amafaranga yo mu ntambara kabara yakoresha ibikorwa z'abaturage kuri we wakagara ko kayoboye he akagara ndabizi none ni kuri WhatsApp sara kayoboye zagira ngo wenda ni kuri WhatsApp kaba harakaraba akagara kagoje zambona nje aya wenda ni kuri WhatsApp kuko wowe na message muri message ntahantu muri Kongo bafite ngo uvuze ngo twirwana ifite aha AFC M23 bafite aha akagara taho bafite aya ntahanze akagara muze kutubwira nimba hari agace bafite agace batakoje wese mbambajije kugira ngo abantu basobanukirwe nuko hari abantu bazi nibzama kandi bihari kandi bikora kandi bivugwa none kuri WhatsApp byo byicisha abantu rusaku yego sivyo ibyo bintu sino kuri WhatsApp gusa kuri YouTube no kuri navuze namenye kunna ibintu za technology sinzi kwitandukanya navuze nyine ko WhatsApp wenda afite amagroupe ariko imbu wenda nka YouTube niho tuzi ko akagaraga korera yego reka tugana ku musozo abantu muri hanze abantu muri hirya no hino z'umwihariko bari muri Nairobi kubera ko abo bana niho bari ubwo igikorwa mwacumvishe nitwirwane muri education ntabwo ari kibi ndumva no kwirwanaho nubundi wamuga n'ubuzima bwose no kwirwanaho ariko nabo ngabo ntibasigara inyuma reka abagabo tubashimire kubw'umwanya wanyu ariko nubundi nimugira ico mubwiye abantu nk'abayobozi nikiye cizere mu nk'abantu mubona muri ibi bintu bimeze gute bigeze hehe abantu bavuge ngo igihe cy'imisanzu kigiye kurangira noneho tuje kubaka hano ubushize duherutse guhostinga umuntu ufite gahunda ngo kuja kubaka ibibuga mu minembwe by'imipira n'umugabo
ni umugabo zo gukinira atekereza amahoro cyane umutwe yari amahoro iyo utekereje kubaka ikibuga cy'umupira uba ugiye mu myidagaduro kera mu ibintu amategeko bigeze hehe nk'ahantu biri ku buryo abantu bahita bavuga ati ibintu ni sawa umuntu utarakora ku munyapolitike bivuge chairman umuntu utarakora nawe akanguke kugira ngo agire icyo akoze icyo nabwira abantu ngira ngo twese turabikurikirana mu minsi ishize mu myaka iri imbere cyangwa se mu mezi y'imbere mu minembwe ngira ngo nta muntu wagenda ku mugoroba na ku manywa byari bigoranye ariko kuri ubu abantu baragenda hari umutekano nubwo atari hose ariko ibyo ari byo byose hari mu minembwe hafi aho abaturage batuye hararinzwe kubera abavandimwe batwigwaneho i Bukavu ntawe ugifata umuntu we munyarwanda nani hari ku mupaka uratambuka kimwe n'abandi bakongomani bose aho hari icyizere kuko ejo n'ejo bundi n'ahandi hataragera umutekano uzaboneka rero abantu dukomeze twese dufatikanye mu buryo bwiza bwo guhuza imbaraga bwo gushigikira kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzatahe mu gihugu amahoro ari hafi kuboneka dufite icyizere kinini cyane yego ijambo rimwe niba hari wenda usoje cyama hari ijambo tugira ico tunigana ijambo rimwe dusoza ubundi na message mwifuza guha abantu badukurikiye uretse n'abatabazi gusa cyangwa se ibyo gutabara ariko message ukeneye ko umunyamurenge umukunzi wa Afrimedia umurundi umunyarwanda umunyamasisi kuko dukurikirwa n'abo bantu bose babasha kumva ururimi ariko hari n'abandi ndetse batari nabo bumva ururimi hari nk'abantu baba mu Bugande batubwiye ngo bazadukurikira kandi ntibari muri abo bose ijambo navuga ni rimwe ni kuri kino gikorwa cyatuganye muri education ndashimira abantu bagize uruhare muri kino kintu ndabashimira pe iri jwi nshobora kuba mpaye ndanga nijyanye na bari abana ikintu cyanshimishije muri kino kintu ni uko bari abamama banezerewe abana baba basuye ku ishuri ko bariga baratekanye bunye kambere hari umuzehe wakubwira abana banje bose bane bavuye ku ishuri tibahabika cyakimbabaza nuko tavenire ise aririya simbamubona ntacamfasha abana be bari hano barahangayitse tibahabiga ariko ikintu cyashimishije nuko bana babyeyi batekanye abana baba bari ku ishuri kandi byagizemo uruhare nawe wewe wabona nawe utarumbona ariko uribuze kumbona nyuma rwose turakubwira ko wakoze ikintu cyiza kandi ukomeze hari abandi batarishirwa tuvuga twishuriye 147 hacyasigaye 100 rirenga rindi rero tocaka n'imbaraga zawe kugira ngo n'umubyeyi agume yishime agume amererwe neza amenye yuko koko mufatikanyije muri Rwanda murakoze cyane arico dusoreza naco bwana chairman no gushimira abantu ababashe gukora hano muri Kenya n'abandi bakoze bari hanze ya Kenya muri iki gikorwa n'ubundi urugamba turarukomeje urugamba ruracyari rurerure abana ni benshi batarishurirwa buri wese ufite umutima w'ishaka n'urukundo yagira icyo akora kugira ngo bano bana nabo babashe kwiga neza rero ariko dushimira cyane abantu bose babashe gukora murakoze ndabashimiye cyane mwebwe mwanukurikiye Afrimedia live aho uherereye hose nshimira aba bagabo batwitabye bagira imyanya mikeya ariko bemeye kuza kugira ngo baganire nawe ibyacu nakagaruka mwari kumwe na director Gabi ni Afrimedia live nk'ibisanzwe komeza usharing ibingibi bigere kuri benshi kugira ngo nundi nawe abashe kugenda gabana muri byo urakoze cyane A world of stories.